بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم. تماشاکار عزیز چون شما خیر بو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امش مراد تیوی را ما هنا درس تفسیر حضور شما. انا درس تفسیر هفته ورین ما در حق سوره تکاسر خوجه ما رو ما سوال ما بی مطرح پرسه آیا درس نیمه سوره ما tefsiri servener tibi o kısmın diyinizi emiş ma servenden az hoca kuravayıştı khairume sedatı khairume sarışım khairume ustaz. Selamun aleyküm khairmundum sarışım uşuk. Ustaz hafta verine ma sure tekasür servener tibi kısmek o emişizi ma kısım bin servindeni fakat ma gereka yok hulası derse kuva verin biraz ama timar hulası ders bikir ucara pe sualı kutura persen Kerem bikir seyda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve tahiyyatu على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. حمد هما جوارنا وهما وكما فراشت بآية داما ما است ما تم است يعني عن نعمت كل هما دوما أنه يعني ما است بعد ميرجاز ما است و حياة خورا دو ما عن نعمت تيل أنه يعني بيعيش وجرى هنزارنا نعمت ما كي في أمارتشا نقدين مردم نشكن بما صحة وسلامة إسلامية مجير حمد و شكر كين و صلاة سلام باشكري دستگيري قي حضرت پیغمبر قي آلية قي أصحابية قي أيق رادي واشين شورنونا و الرحمة هماي دستگيري هماي أيك إن راشين جن سرب والرحمة هماي بركة هما أنشوي بركة خيرون شما تماشاگرون أيك هما گشتاريكين ويون برارون بعضون دلالون سرب و الله صحة سلامت بدما بيرنون ويرجع از دست ببيكر حقيقة ده هفتو يعني ما تركي ده برنامه ما براشت إن شاء الله إن برنامه دينز ما برازن أما خوجم آياق مواشتن أزواج يعني إضافي مند ما نشكي واش نزك يعني يو إعجاز قرآن يعني يو سورة وقجكا كان 4-5 جمله 6 جمله و 8 جمله إتما آيات كو سورة كافد مردم يعني آية سرقرة بفكر لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تفسير أن آية فون يعني معنى أنغنية يعني أن آية قرآنك مثلا هما دست أن نشتشي دانزون وازنو
پیور دارون قلم پیور اقیانوسون مرکب هنجزک نشکن وات الله بقدی یعنی ان وات الله قرآن چند آکر بطن الى بطن و بطن الى بطن و بطن الى بطن یعنی یو طبقه راشن طبقه بین آیرا یعنی پینیه معنی قرآن و معنی کلام همای نینا او ما ایتا او چوگ ما طرف فهم کن او ما اشکن ما تختیم کن یعنی من دنگل را یو قطره یو چلک او قدر ما حساب بکر الشاعر ونسا ون جمع صورت با چنین معنی جرف نیست ممکن جز سلطان ادب یعنی هم انا رنده و هم انا معنا خوارنه یو جا جمع کردش یو جا پیهت آردش غیر همای جوارین چوی دست را امکون یه چینیو و ایتال دوازن یو زونایش شماد بار بکر یو بلگی اوز انو یعنی چند سر آلمانیا یو خبات قرآن سر هبنا کورپوس قرآنکم یعنی هیئت قرآن شکل قرآن راسه انا نقطه اینکه ان خطاب قرآن یو اشارات علامات تی پیدا نبیه که ان کتاب یعنی وات پیامبر او خطاب مجنون رای که خطاب جوار را مو یعنی خطاب قرآن را مردم نیش که تا فهمی که واجب الله ان قرآن کلام بشر و یا کلام انسانون و یا مداخله پیامبر ان تیبیو ما که گرنا سوره خو او چو ما هفتو گرد ما و یو خلاصه ما تختیم کن ما و انا سوره در حق چنین بحث کنه در حق مال زیاد کردش حس کردش مال پیسر آردش مال و اسیر بیایش مال و به مال و مقام و منال و قجونا یعنی افتخار کردش تکبر کردش یعنی فخر فروشه ماون خب پیلزونایش انسر ما خبر ده آیت ارتباط انا سوره است مثلا سوره منافقون را سوره حدید را یا چند آیت ما آردنه آیتون کلمه لهو تیویارن کلمه لعب تیویارن لهو چنو لهو یعنی غفل نایش و یا سر ما کن گرمن یعنی ما مشغول کردش و یا وخر نایش بون غفل نایش بون زازکید او یالما ترکی آخده بون یعنی مال و ملک و دنیا سنی انسانون خورا غفل ننا و یا وخر ننا و یا سرین کنه گرمن اما او هدف و مقصد اصلی را کندویر ما و نازک یعنی حس کرده دنیا و یا مال یعنی بذاتی یو مال حس کردش و یا دنیا حس کردش و یا مال پیسر آردش ان ما و یعنی یو عطف نیو یو حیا چی نیا یعنی یو کمونه نیا انسان طبیعتید انا دنیا ماهی جوین اما انا دنیا مال و ملک و بون و پره و ان لازم اما ان گرما همای را دور نفین ما اخلاق را دور نفین ما حق و عدالت را دور نفین ما سبب نیو بکن ما حق باشکا انسانون بو ظلم به انسانون بیرون بکن اشته آیا دنیا ما با انا سوره زمیه کنه انا دنیا گلارک نیا انا دنیا ماهیت جوین آیا نیا آیا دنیا ارتباط ما به انا دنیا چقدر ما انا دنیا هیونن ما انا دنیا چقدر فهم کرده انا دنیا ماهی سنه حرکت کن سنه تیسر گیرن انا دنیا را ما چقدر استفاده کن او مهم نیو یعنی قماش و جنی و کیا و جمعرد و مال و ملک یعنی یو شیرز ماون او نیو امام علی علیه السلام نشل بلاغت وون یعنی زاهده انوا دنیا حاکم تنیوب تا حاکم مال ملک حاکم تنیوب تا حاکم مال ملک یعنی زاهده انوا نیاگ مال ملک بچینیوب یعنی مال ملک ما گرا بخفت ما گرا مال قزنج کرد اما مال و ملک گرا ما همایرا دور نفین چیست دنیا از خدا غافل شدن دنیا چنه یا ته همایرا بی غافل سر او وقت
كوت دنیا veya dünya perest hasibin. Hatta zaf fakir est, dünya perest ama zaf zenginiz est, yani zahid, yerik mal yiyoruz, mülk yiyoruz ama esir mal, mülk ne diyor? O Allah-u Teala ena surat marabun, eğer şuma mal, mülk dima, meşgul eb, şuma bğafel, şuma gaflet fin, şuma müsen, شما پینی عمر خود انا دنیا شما اگر حقیقت گرون نمسه شما جواب مسین اجازه ثم يون جواب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يعني اوقات شما فکرین اوقات نیا شما حقیقت مسین و دزونین و اگر انا دنیا نب مرگی و مسا چی شما بنا شما مسین حیات ما بین خلاصه که موازات انسان غافل وقتی مرگ و مثلا پرده چمون مسر دارین و حقیقت گوری چه خدو است اوقدا ما وینن اما سوره ونا ورگ یعنی مرگ بیار ورگ یقین بیار یعنی یون نوم مرگ یقین چمون خو آکیرن حقیقت گوری بشناسنن و حقیقت وقت شما شناسنن اوقدا عمل بکرن نه سوره مساج او اگر شما اوقدا نکر به مال و ملک و رقابت و غرور و کبیر و پیلتی و خردیه سبب ان دنیا ده جهنم آخرت ده جهنم ایگ زونایه اینست فهم و ادراک اینست او جهنم انا دنیا زیوینن اگر انا دنیا دنیسا جهنم اوجا او حتا بینن و این نعمتی همای دیما ما این نعمتون پیورنون راز ین سوال کردش نعمتی انا صورت راه باس کنه هیبر نعمت یعنی اسلامی و پیامبری و قرآن و کتاب و جواب سلامتی و امنیت جواب یعنی ورو شمتش و اوچو دوما یعنی اما نعیم ما işte نعمت آخرت قرآن کریم دست شهچیه ama اگر ما باید نعمت دنیا نزدیک مخالف نه çünkü cehennem İslam'da ahirete zikirliyor ama adil dünyarız o batış cehennem en kadar خلاصه ما تقدیم کرد و جرفه اگر پرس شما است سمد انا درس امشه ما پرسون شما بیار Böyle şeyler. Surede Estaizu billah Elhâkumut tekâsuru hatta zurtumul makabir kella ucara pevun kella sevfe ta'lemûne sümme kella sevfe ta'lemûne demazbun kella lev ta'lemûne ilmel yakîn leteravunel cahim sümme leteravunneha aynel yakîn ucadı dikkat maun cenubun kella niye hayır o kadar niye seçma niye kadar şuma fikri niye şuma bezoni dama agerim bun şuma de şuma hina bezoni şuma hina bezoni şuma nizdire museni o damazbun şuma nizdira ilmel yakin şuma musin yani ihtiyacı ina yo dikkat insanın cem ke ina tekrar konuşun gerek bizun en zonayış çano seni yo zonayış kerem bekirse evet kellara ma basken yani kella maniye hiri çer hem mane ay alemin zon şinasın cirvat o heveriz ana surat yani ana kelime veya en adat o şuğul naiş maniye yo maniye yani niye hayır asla ankada niyo mane diyen hakikat göre eno mane hiren o kadar şma fikiren o kadar niyo ankada ay çehriniz muhakkak yani bir şek ve şüphe ana ankada enki mayen gerin yani ayet çıkıda omo çi siyaq ve sabaq omo او مهم var yok kella hiri gelin ite tekrar ben mane yedik yo binura tabi yunaqide yani farqin muakide baş farqin ya farqin
کلا ورین نه او قدر نیو او قدر شما فکرین او قدر نیو کلا ان مال ملک و اینا په انیا خردیایش و په انیا فخر فروشه و په انیا غرور و کبیر ان توش ما ندون قزنش کردش کلا سوف تعلمون شما نزدیره یعنی آگاه بین ایتیا انا کلمه تعلمون به معنی آگاه بیایشید اگر ما بشغل داخل یعنی شما نزدیره آگاه گوری بین زازاکی ما وش اینا نیو شما نزدیره آگاه ان گوری بین کلا سوف تعلمون ثم جوابه اگر شما ایتیا ان حقیقت گوری فهم نکسه ثم کلا سوف تعلمون جوابه او جوابه کنجا بعد میرگه شما آگاه بین شما زون سنینا مثلا چنه یا حقیقت گوری چنه برگه یعنی ما داد بکر حقیقت گوری مهم یعنی ثم جوابه اگر شما ایتیا ان بین مهویون ثم کلا سوف تعلمون جوابه hocam yankı o biraz yani benim hoyun tüm mikrofon kapat. Tamam. Ujarape kella sevfe ta'lem sümme ahiret ma ba yani dersak bir haftok bir insan he gafletet ama vakti merg o ma perde çimura o ma groteş avakt vinayiş ma ben tüj vinayiş ma ben yani akerde ma vinen de tüj ma vinen ان ایتیا آگاه بیایش ما آیا مرحله و اگر شما ایتیا پیامبران را و یا عقل خود نشغلنا و یا شما نقل را گوشتاری نکه یعنی او آیت چی تبارک دوست لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اگر ما گوشتاری بکردن و یا ما عقل خود بشغلنن ایتیا اید مرحله علم ذات علم اليقين عين اليقين ایتیا yani eğer şuma akıl xub bişğulne şuma fahm kin hasabana eğer şuma peygamberun gösteri bikir holun gösteri bikir şuma honcezi fahm kin hakikat dünya ve hayat ve mal ve mülk çene kella ayhirin law ta'lamun itya yani muhakkak eğer şuma bezon şuma agah ise la tarawunna cehim şuma cehennem vinen o cehennem أنا الدنيا هيفر جهنم أنا الدنيا كلا لو تعلمون مبا زمخشري فون إتان لو معنيه إمكان يعني أجر شما إمكان إن شما هول آگاهب إن إمكان بيور إنسانون رأس الله تعالى إن إمكان دو أن الدنيا دز مردم آگاهب بزون بموز حقيقة فهم بكر درك بكر ووقت شما درك سا لترون الجحيم شما جهنم وینن در رأيت التكرار لا ترون جهنم كلا لو تعلمون علم اليقين يعني آگاهی شما به حد درجه علم اليقين يعني آگاهی شک و شبهت چینیب ساغلم ثابت وقت شما راسه آیا آگاهی لا ترون الجحيم شما جهنم وینن ان وینایش تابع الهی ان چمونا نیو çünkü وینایش مازون يعني ارأيت يعني هم pe kalba binayiş, hem pe çimuna binayiş, hem pe akla binayiş, hatta ra'y madun ma seçim şin ra'y şuğulner ma bun ra'y yani ma binayiş xudun yani binayiş ita şima fahmkin şima derkin cehennem ita enkum cehennem ana dünya o cehennem be sebep takasura sebep ziyadane mala insan yahiyo binungen qoğun verazim bütün qoğe dünya mava semed şuna pure qoğun تشير واحد بيني دي كلمة ترابيجين تكبر تكاثر يعني أسبيلا تجرى باطن بكر تجرى بندس مير تجرى ميركولات بكر veya تكاثر والله أنا من مير بس لو آية تزيك أسبر دس رجال أو يعني شمابونا حرب ذرة يو دوز حرب ذرة يو باجار ذرة يو مملكات ذرة دنيا دز پیور حربون پیور جنگون پیور گون رشنایش پینی گیران آشنا انا ده kelime تکبر تکاسر زیاد کردش قانون نبیایش والله ayeti de yani o rızkı Allah-u Teala do piyorunun herkesini توی وازن پا آیا خو قانه نبین آیا ابینونز دست را بیر شما وقتی انا کسا انا دنیا جهنم و رازیون و آیا آگاه بی آگاهی ین آگاهی
یقینی یا علمی یا راسه یا نقطه هول ای او جهنم انا دنیا زک اشکن حس بکر فهم بکر ایتا tabi mesele ilim çinو ilim ما بنترا bahte ilim yani hakikat eşya zonayış yani yo eşya yo çi hakikati mahiyeti çinو در حق ayır zonayış tübüb idrak tübüb idraku hakikatil şey en kadar yani alim bu idraku hakikatil şey او idraku şeyin bi hakikatihi ve bi keyfiyetihi yani hakikat ve keyfiyet yo çi tebdun enirun ilm ilm enafer mertebeyi est hirin mertebeyi est yani ilim yo mabun ilmel yakin yani agahiyet ve zonayış ve musayiş ve delil ve akli ve nakli nakli yani ayık mesela heddi pe vahiy ome pe çi ome او mabun delil nakli delil akli buyurun ilim zonayış mabuni zonayış mabuni İhtiyat mesela müsayiş mad şugulyano zonayış şugulyano günderbiyayış şugulyano belki tuş eşnavut ne eşnavut en yolun hepsiyon bun plonçi günderbiyo günderbiyayış anlamak böyle fum kardeş şugulyano yani zonayış müradif ilim yok ben zonayış yani zonayış zaten zonayış ilim zazaki zonayış bele zonayış peki en zonayış yani çeşitli ist mesela zonayış est yani binatı zonayış ilmel yakin hakkal yakin ya cina serra zonayışı yani en seniyo zonayışı kuytiyat Cenab-ı Hak marabun bizoniyen honç bizoniyen şumayın gereke bizoni yani ina serbinden itiyat müsaade tikini az temaşakaru marazi bine çibiki solomeyin diyer ve aleyküm selam şuma piyor khayrome sarı çimu serome çi Bünyamin hocam o şiir maken o hayr sulumet o Mehmet Rezul Özmen hayr sulumet o Sedat Gül hayr sulumet o Gülay Güneş hayr sulumet o buna tilkinüş buna ne kadar değişik ben de Zazaca konuşuyorum ama anlamıyorum çok farklı mutlu akşamlar olsun ona teşekkür ederiz size de mutlu akşamlar yani aslında Zazaca lehçeler arasında ben de önce zannediyordum ki birbirlerini anlamakta çok zorluk çekiliyor. Bu programı yapmamızın bir amacı da farklı lehçelerin birbirini dinlemeleri, birbirini anlamaları. Yani dikkatli dinlendiğinde aradaki farklılıklar mesela ben Siverek Zazacasını ilk başta anlamıyordum. Şimdi çok rahat anlıyorum. Dersim Zazacasını ilk başlarda çok anlamıyordum. Şimdi rahat anlıyorum. Bu açıdan da biz programımız faydalı olur. Bele, Sedayna miyo fasıl binate Kerem Bükür. Sedayna ki قال yana قاست mecbur تقولي ما که زیاد و گرم بنینا بحث هراکر اینکه zaten zonayış خود داره yani مهما ver علم اليقين veya حق اليقين zonayış çeher merhaleyi است. Yok, وهم çino yani kafe خود وهم كن halüsinasyon bun yani nispet vahmi ve ilim sıfır. Kafe خود yo çiken yani hayal ken çiken ayrı vahm. Avrupa'yı bun halüsinasyon. Ana nispet yo zonayış yani çino sarapunç veya bina. Kafe خود hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in mesela tarafın ki Allahümme salli ala Muhammedin ve anu amani tilke amaniyuhum yani amani vahm yani şu kafe kuraya kuruntu tilki buna kuruntu aydin şek yani hiresra çorasra rere puncasra sera puncas yani te hakikat asta ama puncasa yizik hakikat niye o carape zan musbat zan menfi zan
یعنی زونایش را سر هوتای پنج اصابت یعنی درسته ته است اما 20 پنج ته سقطه است یعنی ته کمونه است تنگونه است یعنی کم زن قطعی نیو او جرپه یقینیون مرحله چی یقینا یقین سر یعنی ته شک و تردید و شبهه ته چینیو ان هیور یعنی ان صفر را حیا انقدر چهار حب مرحله است وهم و شک و ظن و یقین چون قرآن کریم مثلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم سوره فاتحه ای ظن کن یعنی باوره ایتا به معنی باوره این استا که یه همای بینن اما سرا سنیا سرا هوتای پنج سرا هوتای سرا شش پنج هوتای انیرون ظن شک پنجاس یعنی درست اما پنجاس نادرست یعنی وهم صفر قافه خود انسان مثلا یو چی کنگونی فکریون اما یقین مرحله انجوارینا سراسه وجرفه علم اليقين حق اليقين عين اليقين هي حب مرحله علم است علم اليقين يعني دليل توق عقلي نقلي اما ته یو چوته چینا ته یو کمونه چینو یعنی سرا علمی نسبت یو اطمینان دونته یو سکونت دونته این المابون علم اليقين مرحله ده جوارين عين اليقين عين اليقين يقين ذاتا او اعتماد او سکونت بعد زونایش انسان گن يعني يون انسان دست اير مابون يقين حتى معنى يقين انقدر اوچو يعني قلب ما هيت يو ميلكن عقل ما در حق يد مطمئن ب امين ب يعني السكونات ب الراحات يعني الشك والشبهه شنو ب اير مابون يقين موقنون اس مثلا سوره زاف جاء القران الكريم هم موقنون واولئك هم الموقنون الذين يوقنون سوره مثلا بقره ديارون وبالآخرة هم يوقنون يعني أي در حق آخرت يعني الراسه معلوماتين تشك و شبهات من و ذره خود راحت يعني قناعتين حاصل بيو سرسه بيا مثلا يونا مثال از قرآن شمار بد حضرت إبراهيم واسه وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى ويا ربي ده ممجن تسني يعني أي مردم كنجوني قال أولم تؤمن قال بل ليطمئن قلبي يعني نيا إيمان تشينيو و إيمان ما بأس أما از وازن قلب ما مطمئن بيشتا أن اطمئنان يعني أن سكونات قلب سراسر قلب يعني الرحاطب و باور بكر و باوريد يو نقصونه تشينيو إن المابون يقين علم اليقين مرحلة دين عين اليقين عين اليقين يعني أو يقين باوريا سراسق بمشاهدة بيشمون از حاصل بنا ما يرغن عين اليقين بدها مرتبة جوارين مرتبة حق اليقين حق اليقين يعني هم بعقله هم بزونايا هم به وجدونا و هم به چمونا یو حقیقت سرا تبی وهار آگاهی ت بی وهار زونایش سه او زونایش به هند رسم مرتبه عن جوارين انا مرتبه سر قرآن کریم الله تعالی دهب آیت ذکر که یو آیت خود چید سوره واقعه و آیت بین سوره حقت در حق مرتبه حق اليقين حق اليقين عن مرتبه جوارينا طبعا که متصوف يعني صوفي اون مرحله يعني انسان مکاشفه و مشاهده جلوه جمال و جلال همای تماشا کن آیا مرحله و محی الدین عربی بون مرحله حق اليقين انسان وقتی سر بسر خوش شناسنا همای خوزک شناسن و خود تماشا کن همای خود تماشا کن طبعا من عرف نفسه فقد عرف ربه و بحث از اینکه
جنك كم خب الشناسة هما يخش شناسن علم اليقين ويا عين اليقين ويا حق اليقين خب الشناسة عندك إشكن هما يخو رب خو بشناس أما إتيا الله تعالى سورة واقعات بنسا بن إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يعني يعيش آخرة قيامات حساب كتاب جهنم جنة أن حق اليقين يعني أن يو شبهه يو شك تيشينو ذاتا معنى حق شنا يعني حقيقتي تركيبون gerçek varlık ما نومه هما يرزون حق يو نومه يقرون الحق يعني بيايو أصلي حقيقي هما ابن فاني ممكن إرس سبا شني أو يو علمو زونايو مطابق موافق حقز أيرز ما بون يقين أو إتيا يعني آخرات جهنم جنة سرا بس حق اليقين شما بيور فينين شما تي جين و يونا آيات سو بيني سورة حقات وجاز الله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تابي در ان آيات أي إنكار كن أي قبول نكن أي كافرون ربحتن من أول راج قيامت سمد أي كافرون رویش حسرتو رویش پشیمونیو و او رویشیون حق الیقین یعنی شما پیور اوجا وینن شما تی جوین شما بالروحا ببدنا بچمونا شما لمس کن شما وینن شما حس کن ایرا انا مرحله بون حق الیقین علم الیقین عین الیقین انا صورت دومه التخمین کن باشقا صورت او قدوک هیون مبیر چینی كلا لو تعلمون علم اليقين أما شما أجر بالدرجة علم اليقين بزن سا فهم بكر ساكن ممكن شما فهم بكر لا ترون الجحيم شما جهنمز دينين أنا دنيا شما دينين شما إتا ننسى ثم جوابه لا ترونها عين اليقين بيتشمون خوا شما جهنم وجا دينين مردم كوت جهنم سبن حق اليقين ذر جهنم أما çünkü en ayet kafirun kitapken yani hakkal yakin şma cehennem kende şma ay hisken çünkü mavalla yom mertebe ilmel yakin zonayış yom mertebe aynel yakin diyayış yom mertebe hakkal yakin zerre yedhu binayış mesela o program Türkiye ma misal İstanbul'da mava kitabın te İstanbul vunen der hak hidiyo bilgi gen او ilmel yakin tarihiye نفسية جغرافية أما إسطنبول تلفزيون رابينين أنا بعين اليقين أما تشين زرع إسطنبول الجوين هواي تنافس كن أوكي يراون وكتشون يرا جيرين ها إتا زوناية الذهب كامل مرحلة عن بين مرحلة حق اليقين يونا معلومات اللي بتخوجها المثال بويش يا يونا مثال إنه ها شمة علم كان حب شمة هبر علم هبر vergi hama en merhale ilim mavun yani dekido yo ilim husuli yo ilim huzuri ilim huzuri çino o kıcık yön dünya tunç yön huate un mesela kış hama omet dünya vakti tuyo çina dasa veya mesela ben hufak ne ben hufgaş dolayısıyla veya tepe nişun het beraşun yani zaf gure es zun o ilim ervun ilmi huzuri Avrupa'yı ayırvun a priori a posteriori yani o ilmek insan uyuyor ana dünya tunçun huate un yani potansiyel bil kuvve tun ilim hote yavaş yavaş o ilim hukun a gözük ilmi husuli avma yani kazançkin tahsilkin o tahsil çençme est yeri çerçme est yo o ilim yani ba akıl huwa أيضاً علمك بتجربة ودناي مابون تجربة ما أندس علمك بنقل بوحيين علمك وحي يعني علمك مابون يعني ذرة مارا يعني مابون ولا شكام ذرة سازيبون تركيبون سازما يعني سازجي أو عالم مثلا ما الله بن عالم بن خفتون ذرة
قلبی یو چق پرانا تدوناجه او یو کل کنا ذره یعنی یو عالم اوجرا işte en babamız o ilmi yani ذره انسان را ویژن او علم pe akla merdim yani o ilmi kalb o aklı pe deney ve pe vahiy in şerhab şemezik samet ilma est inki mayin etya ayık rase mesela ilmel yakin zuno hakikat şine ya akıl kuşuğunu na'kilu ev nesma'u ve Mevlana bunsa bun insitura goş kun huşdar ayet اسمن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا yani gösteri bikiren insitura goş kunu huşdar çun huş nisti guşdar yani insitu vakti Kur'an'a bun gösteri bikir o biyer xu göş çünkü akıl xu tenişgul nese elese ini gösteri bikir akıl xu bişgul nese akıl te berden hayayo nokta ama çünkü huş nisti guşdar akıl çiniyor öyleyse gösteri bikir ayrı ayet mesela لو كنا نسمع أو نعقل ما gösteri bikirden veya ma akıl xu bişgul nese أنا ما صار نومن إتماين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بنا جهنم سر يعني حقيقة يو إنسان وقت ذري باكب يو إنسان وقت عملي باكب يو إنسان وقت فكري باكب يو إنسان وقت يعني فترات وجدانية يعني جير دستگير بس أو إنسان حقيقة أن الدنيا دز يعني جهنم حسكن جنة حسكن يو شعر مولانا تركید یعنی مواهن زمان ما بکم آیرا نیمویا موا ایتی از وازن پیوره ایوان یود کلمه زازاکی ویشیدن شعر است ما آیزک بزن و کین مدار آنها که از کین گمرهند گورشان پهلوی کینداران نهند کیندار مد آی به کیندار را ویجه گرا انسان گورگن کشته گور kindaruned akır yani mezelin uca akır ve yin uca kişte kindaruned defin kindar kum yani aynı vera peygamberin koğa ki vera holun koğa ki vera salihun koğa piyonun kindar ve devam ediyor felsefi yo vato itazaf veşo aslı kine dozak است و kine to cüz ve an kullast و khasme dine to yani asıl kin ve nefret bun cehennem rayyon ve parça cehennem yo ve en parça cehennem düşman an pil din fizik eno kin dare nefret düşmanı ha çünkü cüz ve dozahi tasbuştar ey o insanı kindare kün o insanı zerreyi nefret o düşmanı o kine o hol gösteri bekir te parça cehennemi öyleyse bizon parça het piyore aşın yani cehennem piyore kül zazaki mabun piyore parçacık cüz yani parça lete het piyore aşın ok khuduna het kunca bana vabib deniz raumaya ok hune het dengiz aşına bana la bana laser bana ruh ama şuna peynit dengiz o kül khu binana yani piyore khu binana ور تو جزء جنتی ای نام دار عیش تو باشد ز جنت پایدار ان هر کس خود من اگر ت جنتی سه و یا ت طالب جنت سه تو اخذ ادعا کسه گر حیات پدیز یعنی به جنت حیات را بیاره حیات گر به جنت را پایدار جایش به گر به جنت را بیاره یعنی انسان وقت گومت تبینن تحت نشان رو باید تدیو معامله کن والله باش بيش باش لا انا جنتيو اوكي لا انسان استنن لا والله انا جنتيو انا جهنميو ايتايو ايات القران الكريم ضعف مهم يعني بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره يعني انسان محقق انسان نفس خوش شناسنن والله ما بيرزن ما چه مالی ما چه کمالی هر کس ولو القى معاذيره انسان بون در حق خود بصیرت هر انسان چیمیه سمدیو آکرده خوش شناسنن چند معذرت اون و بیار
چند عذر اون و بیار چند بهانه اون و بیار ولو القا معاذره خوش ناسنه ها ایتازی دوام میدن تلخ با تلخان یقین ملحق شود کی دم باطل قرین حق شود تلخ زازکی ما تال ایک ون تال شن تال بینن چره باطل و حق یو بینون نوینن یو جد جمع نبن خرابنا هولنا آیت قرآن بون اوکی طیبات آمد برای طیبی رنده برای رندونا هول برای هولونا والخبیثات للخبیثین است هین زازکی و هین ما انه بزن هین artık yani خرابز پیسیز سمت پیسونای ha انه مسئله چی var ayet hocam haber okuyalım to ayet tuba insan o şunasnen velev ki maade معاذر ولو ألقى معاذره o maz inavun aynı manada mavun teşkin şayb bakhapi teşkin khub bakhapi حتى نشي خب بخابن يعني شو واخون نخابن herkes وقت صار خنا بالشنا سر وبنا يوم محاسبة بكر بيجدان أنا يوم محاسبة بكر والله مردم فهم كون حس كون جهنمي تو كونجا جنة تو كونجا كم جهنمي كم جنة يوم ما كان جهنمي ما كان جنة ما كونجا هيونشكن ما كونجا آيات النبون لو تعلمون أجر شما حقيقات بعقل وبالنقل هول بزن بمس فهم بكرسه شما جهنم زبينن أنا الدنيا لا ترون لام تأكيد نون تأكيد يعني يو كلمات دهب تأكيد حرفي هم يعني معناه شنو سرسا شما أنا الدنيا جنة جهنم مشاهدة كردن حس كردن فهم كردن حقيقة يو إنسانوس يعني تمونين بحركتي سكنات يعني بوي جهنم ترى يو ذكرت يعني بوي جنة ترى إنسان هو يعني أنا صراحة النظمة يعني معنى أنا ولا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين شما إتنيدي شما كامونيك لا ترونها عين اليقين باجي جوابه ثم زازكي جوابه شما veya دما veya جوابه يعني أداة ما است شما سرب بسا مؤكد شما بتشمون خوا فينين عين اليقين بالدرجة عين اليقين إتيا ضاف يو إفادة وش حق اليقين بواتنسا شما بير كوتن ده بدوناجي شو حق اليقين مرتبة واق يعني خميون فينين أما عين اليقين فون هر كس فينون يونا آيات القرآن الكريم يعني بيور إنسانون أو جهنم را فيارين را بتشمون فينين أما توين فيارين توين أوجا كالدين ده أيك فيارين جير عين اليقين أيك فين ده بن حق اليقين بله evet bele İtiyat ma vakt ma hemen çoros o ben çoros 5 dakika ama o peyin o zaman cümle peyin ma servindir damazi ina çi ders ma ana sure ra ma çi ders kin ay ser ma bindir ma o kadar ders yapıp bakayım inşallah. والله كان هب حديث بيعمر بأن قنود يعني أن خصوص ما نشكي فقط از يوي باش يعني أنا وهر كس بيشتري بكر ون أنا ذي شيء علامة جنتي جهنمتي إس يعني إذا أراد الله بعبده خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه وإذا أراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيه ويوجد ينرباته وتقاه في لسانه يعني اگر الله در حق یو انسان دیو قلد yani hole bu olsa layık ve şayeste hole bizonsa ceala gınahu fi nefsi yani zengine nefs donca kanaat donca çimbeşun yo açma anez var yani ayık çimbeşun pöreyi zengin fakirun azaf çimbeşun çini aynı pereyin es malini ay zaf çimbeşunekin ve çimbeşune bana sebep çine bana sebep tekasür bana sebep ziyadune o ziyadune ve sebep günü halal haram bana ziyadtir hakikaten ay fakir daha kanaatkar ay vahal varidat
برخوردار ای ده محتاج و چموشون زاف چموشون این مالین واردات نس این رای ای فقیرون رنه و بون ایتیا الله تعالی اگر یو انسان شایسته خیر دیوسه زنگین نفس دونجه یعنی شمر و قلب تقویید حق قلبیه عملون اما الله تعالی اگر یو انسان شایسته و لایق خرابه دیسه چمیه تنبیشون جعل فقره بین عینیه چمیه تنبیشون و دینداره یزک تقوی یزک ها فکیه یعنی پی فکیا ون اما عملوند تاوی شنو این حدیث موا یعنی یو برکتا چونکه ارتباط یو ان چی ما بحث ما ان سوره و ثم لا تسألون جواب لا تسألون يومئذ عن النعيم ان رويش قيامات النعمتي شما دیایش نعمت هم ده شما این را شما را پرسن اتیا این کلمه نعیم سر چون قرآن دست ششیه و ما دست پنجه در حق آخرت جنت یعنی نعمتون جنت یعنی نعیم و جنات نعیم نعیم مقیم اتیا ایرا توین وقت سمد ان شما نعمتون آخرت را ین پرسش انا معنا نبنا چونکه اون نعمت آخرت الله تعالی دون ای هنی پرسی سوالی چونه او مکافات ایرا نعمت ده معنی است یا نعمت مادی یا نعمت معنوی ها ایتا هیور اون نعمت معنوی چونه آیا اسلامیه پیامبره چونکه başka دلیل ما است الله تعالی یونا سورت بون ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ان آیت ایتا ماربن دستگیر آیت بین محقق اوروش ما ای قومی جیر پیامبر ارشوید ما ین را پرس کن و پیامبرون از ما پرس کن ما ین را پرسن تو وظیفه خو آرجا تو گوره خو آرجا ایرا پیامبر هیری گرین حجت الوداع دواسه هل بلغتو وظیفه خو آرجا ما آرجا یه شاهده ده که بلغتا ها ایتیا هیور نعمت مطرحین پرسایش نعمت اسلامیو نعمت قرآنو نعمت هدایتو نعمت عقل و شعور الله تعالی دوما هدایت دوما معنی دینز مرحله دینز اون نعمت دوما ایتاد یعنی مال و ملک و چنه بن آیا معنی ساته که دلیل ما بینز انو کلمه جحیم سمد جهنمه یعنی شغل نایش قرآنی کلمه اما یو جا سمد عادل ان دنیا کلمه آمه شغل نایش سوره صافات حضرت ابراهیم و القوه الى جحیم او فی جحیم یعنی برزن زره عادل او عادل زمین نوپا جهنم demek ki her قاعده عمومی یو استثناء است او استثناء را ما حرکت کن لا تسألون يومئذ عن النعيم هر چه نعمت سلامت و مال و قج و ملک و دوشما الله تعالی پیورنون را پرسن یون آیت دلیل ما است ان سر اوز چنو سوره مائده الله تعالی من ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يعني شما يعني امكانك دیه شما این را به امتحان بین و شما پیورشین هیت همایا هولد پیاکورین یعنی یارش بکرن و ملت gösteri بکن هولد پیاکوتش بن iyilikte yarışma هولد پیاکورین مسابقه هدف انه هولد مسیحی بین یهودی بین ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني هولا انا تخويد مشرق و هوت مغرب دو ايانيه هولا ايات ايمون بيرت عمل صالح بيدو ايات چیز ايات بر مشهور ايات کوزاف در ايسر يورج ان شاء الله ما خبردن هدف يعني هولا عمل صالحه مسابقه في الخير وتعاونوا على البر والتقوى هولا سر مسابقه بدن هدف انه و ماین پیرسایش الى الله مرجعون فینبئکم بما کنتم تعملون الله تعالی خبر دون شما گوره شما انا دنیا که دوسیه شما هات نون رو ایتاد یو ده جمله سمد جهنم یو انسان اگر کینو نفرت و دشمنی هاته ده آیت از قرآن کریم بون یو انسان حیا
ذره را او کین و نفرت نمو گراشیت و جنت نشون و نزعنا في قلوبهم غلا للذين آمنوا على سرور متقابلين. یعنی حیاق او کین و نفرت نسبت به اسلامون قلبی را پاک نبی چقدر بن پاک ما آیه نزون همه شین ذره جنت. آیه دین جو دعا استا نازک انصار در حق مهاجرین کردم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یا ربی قلب ماد ورا انسانون اهل ایمان کین و نفرت مبر. اگر یو انسان قارشی اهل نماز قارشی اهل اسلام تکفیر کن دشمناتی کن ایر ماهی بینن یا بینن را نفرت کن یا بینن عذاب بینن سلام یا بینن ندون این انسان حقیقتا ین نه اسلام فهم کرده نه خود فهم که و او کین ین پارچه جهنمی و پارچه ین از خود براتون او پیوره و دقت بکن هر کس و ان خصوصا دقت بکن. درس معنا سوره را گن چنیا درس معنا سوره را گن یو زیادونه زاف زیاد را مال دنیا دما کوتش و انصر تکبر و فخر و خردیایش و پیلایی کرده شو اینه چون یعنی بیهودون را انسان مشغول کن انسان غفلنن انسان وقرنن و انسان یعنی هدف خورا مقصد خورا یو کن دیر ای دین انا توماکاره و انا زیادون پرسته و یا توماکاره انسان حساب راج قیامت را غفلنن انسان غفلیون و غفلت منون ای هیرن یعنی انا زیادونه و ان زاف زیاد را مال دنیا دما کوتش و په انیا تکبر و افتخار یعنی به سبب که انسان په مردون خوا ای مرده ای حتی انسان شر مزالون از بمار یعنی اندک یو درجه یعنی جهالت خواته اون یعنی افتخار به استون مردم خود ذکر ایرز مابون ان از لاش فلان کیسا از عشیره فلان کیسا بایک ما انو پیریک ما انو ملت اجداد قرآن کریم یو جو تکد یعنی افتخار به اجداد نوم وراشتش کنجا بحث اجداد هویون یعنی منفیو چه مثبت میو ifade در حق اجدادون ای به اجداد خوا و پیرکون خوا پیر بابون خوا افتخار کن ای چهرن زیادونه پرسته و یعنی اسیر بیایش مال و ملک در حق آخرت و خدمت به آخرت انسان برفینن و انسان بیا تدارک و بیا زاد و بیا ذخیره مونن و آخرت را برمونن یوم الحسره یعنی اوجا حسرت اونجا آیه پونجه نیز انسان اگر وازن ایمان و یقین بیار خود دسته گره اسیر مال نیاب گره مال پرسته مقام پرسته و یا قبیله پرسته نکر آیه ششینیز یعنی ایتا هما یو هیشتاره دونما من عاقل خود بیارن خساره و مال ملک شما زینت این دنیا و اما این خود یو سرمایه بزنن با سرمایه خود آخرت یو رار برازن و یا خود یو ذخیره برازن ایمان از یقین از مرتبه است هر چیز الله تعالی چنک دوماسا ما ایتیا مسرائین پرس کردش الله تعالی ما را پرسن ایت اگر چه پرس است ضاف ما ایتیا انا سوره سر معلومات ضاف و چی ضاف اما هم وقت ما نمن ما ایتا هن نقطه نون راح عندك بس ان شاء الله و ایتا فقط ان واش یو یعنی یو bilgi پیامبر علیه الصلاة و سلام این سوره مثلا ماعون سوره تکاثر لما همزه سوره تبت این پیور سر دین سر هیرند مکه نازل بی شما دقت کنسا پیامبر علیه الصلاة و سلام سلاح تچینو اما سلاح یه واته یو یعنی هر یو واته این سوره قدامان یعنی سه قرشون یعنی زره قلبیند یعنی دین پریه به کلام ایرا یعنی جامع الکلیم و پیامبر علیه الصلاة و سلام دست گیری سر یوز سلاحی چنب فقط این کلمه استفاده کردن پینید هین عجز بین نشکه و ام یقولون ساحرون
نتربص في ريب المنون يعني بان يو شاعركو ولا ما نشكن قوت ما بران راسون ان شاء الله ميرجي دونج ما بمر ما تربى خلص يعني ان ما اهل كلامه ما اهل منطقه ان الدنيا كلامه كم كلامي قوت له كم منطقي قوت له او هبل جاء اگر شدته كويشو قوغا اسا وجاه كلام و قديو عقل قديو منطق قديو خیلی zaten kuncağı şiddet be, kavga be, harp be, kucağı hak hukukuz numunenu, haberdayış numunenu, azadiyiz numunenu. Seda uca diyor temas kerdi. Arapçı bun sümme, Türkçe bun sonra, İngiliz next buni, ten buni. دن Tazaki de muradif kelime bace, bad, باجي rafe, جوابه دما dıma, تيا دما hepsa, veya dما veya جوابه yani zazaki pe edebiyatı kelimeyi veceni ziyade kemni. Seda homa saat veş bitti zointu sıbıkıbı hina sıbıkıbı kalemetü zergünü bu homa kuvvet bitti film tu diziyednu maestra istifade bikir. Gele temaşa kar ma umepeni bername xwe şuma jî pe mesajı mar havaltî ke ma tena niverde huma şuma razî bû rocu şemme pe Tirki Cuma ertesi rocu şemme şondu saat Türkiye şon nev şondi pe Avrupa hotıdı ma bernamo zazakiydi hina yen huzur şuma inşallah en sohbetu ku pe kuvvetu pe paştak ma şuma ragin pe paş aya paş ma devum kin ma itiyadı sohbet ku nokta nunre Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين
ثم